oras, selamat pagi Bapak Inang nalongan ni bagas Tuhan ka Yesus Kristus. Malas suhur nami, buhi isisehan nami na siyamba ni panurang sogoton. Marhite rigapan sigano paribata, paima ijaluhita hatani ne bata nagabirigapan ta sadarion pasadahita hurta martonggo hita. Puji-pujian malas uhur isombahkon uhur nami hubamu Tuhan bani panurang sogoton. Mangahap ka nami bui ijalohon hanami pasu-pasumu liar nilayakmu marhitihon ni si panganon si inumun parhiun malas niuhur sunay agi hajur giton mambain bani panurang sogoton bui hanami puho ibagas na oras-oras ase marhite hatamu parsapkon hamhanami ase lambin gok ibagas malas niuhur hanami makorjaon urjanami si gano pari terlebih maay pasangapkon ham marhitehon ni ganup pargulmiton nami si ganup pari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot merion rikapan si ganup pari bata sadarion Sabtu tanggal 20 siah Januari tahun 2022 tersurat bani buku Efesus bindu sada ayat 10 sada sonon ma ihatahon ibagas ia do ipilih hita nadop tinot tuhon ni hinan domu hubani sura-surani ay manebata si pasaut haganupan ay domu hubani rosuh ni uhurni. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani sadapan orang persahapan pakon sepasang perunjuk nasihol manjalo pasuk-pasuk partonga jabuan ibagas sada konseling pranikah masukun mahanami hubani sediana dua hubani parunjuk kaitene. Menurut ham nini hanami ubani sidalahi masih boy merdomu nasyam bani pertongah jaguanon balos ni dalahi ai halani pitah iya dohasa nahu pilih janah na itodoh uhurhu nagabe hasoman rosi sayur matua jengis tumang balos ni garama ay bapenang nilongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus jangan sodap tumang natotu bani panurang sogoton pehomani anggo marsukun hita ibagas uhurta masih ipilih nebata hita gabi anak hinaholongan ni hurni gabi panean bani haguluhan sisa doka ni dokani totu balos ni songon balos ni garama nok kanaya itene halani hita do itodoh uhur ni nebata jana ipilih nebata rosi itotapkon nebata sanghalape adong hita i dunia on itano on asegabe anak ni hita sonahi mahita bapay nang nulungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus status ta ilobe-lobe ni nebata ito tapkon janah ipilih nebata do hape ni hita gabe anak ni asing gabe panean bani haguluhan si saduka ni dokahni ibagas hataon bani Efesus bindu sada ayat 10 sadaon adong tulu pahara na siyol subuton ni hubata na perlobe sahali hata ipilih bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu anggo marsormen hita margombar hita jana isukun hita hasomanta tene ratene ahado kira-kira nagabi hasurungan bata ase
ipilih ne bata hita. Hata ipilih ijon siol manokan kon hubata. Bahasa horjani ne batado hapeni na manotap kon hita gabe anak na iya ini. Ase pamilihon ni ne bata hubata lang tergantung hubani habujuronta, lang tergantung hubani diar ni gabeta, lang tergantung hubani pribadita, lang tergantung hubani karakterta. Na totu ijon ma gatitu mang marlawanan pakon ahana masa itong-atonga ni parguluhanta. Misal di maay, anggo ipilih ne bata mahita gabe sahalak juak-juak ni ne bata. Atahonon tama gabe pandita, gabe penginjil, gabe situa, gabe syamas, gabe calon situa, gabe calon syamas. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu sedo halani adong atahonon tama hasurungan ta marimbang halak na legan. Rusia ni ne bata doay. Anggo duma ipilih kita, ipilih ma. Tura dod idah kita tene ibagas dirita, lang talut kita. Bahkan buhi sebuton ta, lang pantas kita. Tetapi anggo ne bata manobut, duma ipilih kita berarti sahdo pamilihon ni ne bata ay. Artinya ay, anggo duma ipilih ne bata hita hapeni, gabe juak-juak ni anggo duma ipilih ne bata hapeni hita, gabe halak na persaya, anggo duma ipilih ne bata hita hapeni, gabe panean bani haguluhan sisa doka ni dokani, ibaga sarajaon ni ne bata. Totu maningon do hapeni ihargahon, jana iha terima kasih kon hita ay. Napaduahon bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pamilihon ni ne bata ay bata, ne bata sendiri do tene, na duma manotap kon ay sanggah lape adong kita. Artinya ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Langkape ni rosu ni uhurta, asibuhi hita gabe anak ni ne bata. Tapi ne bata do na manotap kon hita kumbani nahinan ase gabe anak ni panean hita. Natutu bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Napaduahonon totu anggo ipausih kita songon manabung ibeng, anggo sadak dakdanak manjalo tabungan sangga dakdanak, langi boto ope aha artini tabungan ay. Natutusonay mahita bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sangga ibagas danak ope, sangga ibagas aposona porsayon ta, langi boto kita aha artini pamilihon ni ne bata ay. Ay maasedot ko si matoras kita. Arta na iyo paondos ne bata hubata. Duh tumang, maharga tumang, marimbang atap angape ibagas sa guluhan on. Totusonay mahita humani salaku halak na porsaya. Sangga ibotoh kita sangga porsaya hita, bahasa ne batado na dok manotap kon hita gabe panean bani haguluhan si sadoka ni dokani. Ijay mahapeni, taronjar uhurta. Ase ibagas parguluhan ta si gano pari, lambin marbagal mahomani, holong ni hurta, hubani na bata, sonay age, hubani hasoman ta jolma. Halaniaha, ito tapkon ne bata hapeni hita, humbani na hinan, gabe panean, bani haguluhan si sadokani-dokani, ase marhitehon ni, na ito tapkon ne bata hita, gabe panean, bani haguluhan si sadokani-dokani, ase gabe bayak kita, ilobe-lobe ni ne bata, ibagas idop ni uhur ni. Jana napatuluhon bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon do humani idah kita, bahasa pamilihon ni ne bata hubata, gabe panean, bani haguluhan si sadokani-dokani, ay ma,
domu hubani rosuh ni uhur ni naibata. Artini ai porini PHP ni ididah kita bahasa ibagas parguluhan taon tardilo dohita laho makorjahon rosuh ni naibata ai matongon parguluhan ta halani ipilih naibata pe kita sedo halani rosuh ni uhurta ase ibagas sugot nyarion sangga isadari hita bahasa sura-sura ni nebatado HP ni rosuh ni uhur ni nebatado HP ni manotapkon hita gabe panean bani haguluhan sisa dokani tottu pakorhon ni ai ibagas guluhta si gano pari lambin rosuh mahomani uhurta makorjahon haganuk na tinotapkon ni nebata si haguluh kononta si horjahononta ibagas parguluhanta si gano pare artini ai langadong BHP ni marduaan uhurta ibagas nama persayai nebata langadong be marduaan uhurta ibagas nama korjakon horja nama dear langadong be marduaan uhurta ibagas nama kaholongi nebata sonai age makaholongi hasomanta jolma halaniaha halani takas ibotoh kita rosuh ni uhur ni nebatado HP ni nadok ipasaut ibagas kita asehita pe ibagas parguluhan taon maningon tetap ipasaut kita aha nagabe sura-sura ni nebata aha nagabe rosuh ni uhur ni nebata si haguluh kononta si horjahononta ibagas parguluhanta si gano pari. Amin, mertonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami bamu bapa bani hatamu na pondokin. Gok ibagas malas niur hanami tongon ibagas nasiol mamukah. Perguluhan nami bani panorang sogot nerion asi ajari hama nami tongtong. Songon panginduanmu marhite hatamu bani panorang sogot nerion. Asi lambin inidah kanami tongon bapa. Ahana gabi rosuh ni uhurmu si haguluh konon si horjahonon nami tandani nadop tinotapkonmu hanami gabi panean bani haguluhan sisa dokani nadop tinotapkonmu hanami gabi anak hinaholongan ni hurmu ase ibagas sa ganjang niareon tondo mo napasingin matongtong homa namambubahay hanami ase guluh nami perjalanan nami sona egi sura-sura nami tetap ibu bayi marhite tondemu nama pasingin asitar bahen hanami tetap pasangap konham ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni nebata bapa apa persoalan ni tondoi na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan amen. Oras mo bata ganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat weekend. Selamat menikmati quality time rapakon keluarga. Jana selamat malam minggu mahu bata ganupan. Shalom.